Babogedi ba rena le ba kanala ya DTT re alamogela ditabeng tša bošegombjo re lesolela tšona go tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo. We want child support grant to be increased to 1,200 per month. Mopresidente wa EFF Julius Malema o re mokgatlo o ikanne go phethagatša diteng tša sengwalwa sa ditshepišo tša dikgetho le go putsa baithuti. South Africa needs friendly games against the big teams. That's why you learn something. As the players make their way out. Mohlahli wa Bafana Hugo Bruce o re shedi e beilwe go sebjana sa lefase sa FIFA ka 2026 morago ga papadi e botse go tša AFCON. Bagešo thobela ke na le mošomi mmogo Tryphon Santswelengwe. EFF e dirile kano ya go emela kgole le mekgwa ya mekgatlo e mengwe ya dipolitiki ya go dira ditshepišo ntle le go phethagatša pele ga dikgetho. Mopresidente wa mokgatlo Julius Malema o be a boledišana le balatedi ge go be go thakgolwa sengwalwa sa ditshepišo tša dikgetho tša 2024 lepatlelong la Moses Mabhida ka Durban. Malema o eme ka la gore EFF ga e nyake selo ge e se phenyo fela dikgethong tša lenyaga. We are in the 2024 elections for nothing else but to win. So Mongezi Twala, you have no option but to win KwaZulu-Natal province. It is on your shoulders under the supervision of our capable Deputy President to deliver this province. The people of Mkabaoya Lingana, Jozini, Tlotluwe, Tuba must be rest assured that their freedom from traditional organizations masquerading as political parties is coming tomorrow. Re sa lefao Malema o tshepišitše gape gareng ga tše dingwe mphiwa fela wa diranta tša go fihla go 4,180 ka kgwedi mola go tla thakgolwa gape sekhwama sa go lefela dialoga tša thuto tšeo di senago mošomo. We are going to increase social grants. We want Abu Gogo and Abu Mkulu to get 4,180 per month. We want veterans to get 4,220 per month. We want child support grant to be increased to 1,200 per month. We want disability, care dependency, and foster care increased. The EFF will introduce a graduate fund. Anyone who gets matric and can't get a job will get 1,000 rand. Monna wa mengwaga ya 32 Pete Monatle go tšwa motse setoropong wa boikhutso ka Lichtenburg Northwest o nyaka toka e phethagatšwa morago ga go hlaselwa ke tau nakong ya ge yena le bašomi mmogo ka yena ba be ba di fološa ka lešokeng la diphoofolo ka Ottershoop. Go begwa ge mong mošomo wa Monatle yeo a ile go a hlanola direte nakong ya ge seo se direga a boditše Monatle gore a botše dingaka bookelong gore o hlasetšwe ke dimpša e se go tau. Monna yo kileng a lebaganya matlho le leso ba ne ba fudusa ditau go tswa kwa Nitfordint e leng dikilomitara di ka nna 19 go tswa kwa lefelong leno la diphologolo kwa Ottershoop. Kwa go kgakala mo leng gore molemo wa dio tseo tsa 30 minutes ga di tsena mo khale di tlhapogetswe ke molemo. E rile a santse a lebile tau ya motlhasela. Batho ba ne ke na le bone ka re batho ba modimo ba na ba batla go sia ka re nthuseng ke a shwa ka ba ga ya ba ntshware ka maoto ba nkgoga. Monatle a re o batla fela bosiamisi le phimola keledi.
Le fa go nnile le maiteko a go fitlhelela tshwaelo ya botsamaisi jwa serapa seno sa diphologolo, ga ba ka ba dumela go tshwaela ebile ba gatelela fa tiragalo eno e sa diragala mo serapeng sa bona. Setšhaba gape se itsisiwe fa morero wa go tsamaisiwa ga ditau go tswa mo lefelong le lengwe go ya go le lengwe go laoliwa ke molao o itsegeng ka the National Environmental Management Biodiversity Act of 2004. Re sale foo mapodisi mo porofenseng a totobaditse fa go butswe kgetsi ya keteko le kgatako ya melao ya tlhokomelo ya diphologolo kwa seteišeneng sa sepodisi sa Lichtenburg. Kgetsi e tla romelwa kwa seteišeneng sa Ottoshoop mme dipatlisiso di tsweletse. Sentle English, SABC News, Lichtenburg. Tsotsitaal and Sepitori, two out of South Africa's many non-conventional languages. Oh, so banyaka vele re no krati dilo di vestele. To determine whether this is a language or not, you have to speak about grammar. Fanagalo, a new language that promoted ease of communication. So mina we would be one language with the one lemi Fanagalo dinafunda yena. It wasn't taught. It was learned on the streets and learned among friends and among peers. As you happy to be seen. That's not my idea, especially these days. But Zidas are always on the move. Tsotsitaal is more of our secret language. The Kwaito movement in the late 90s and 2000s gained popularity through its use of this language. Do we allow African languages to die, or do we allow them to be trendy so that they make sense to future generations? Are we doing enough to fight gender-based violence? His service asiyondo senzela abantu inceba. His service sekufuneka abantu bayidemande. Of the reputation good what a politician is still. We want to know why this person murdered Mama. Thina sincedekele ngoba involved nina ku expressions. Umuntu uzophelela That is Expressions, Mondays at 5 p.m. only on SABC1. Ditaba di tswela pele go thoma ga ngwaga wa dithuto go šetše go aparetswe ke mathata a go amana le dikotsi tša dinamelwa tša bana ba sekolo nageng ka bophara fao go lobilwego le maphelo. Gare ga maphelo ao a lobilwego ke Kagiso Maloka wa mengwaga e 12 go tšwa sekolong sa primary sa Modiselle Garankua ka Leboa la Pretoria. Yena o lobile bophelo bja gagwe morago ga go wa go tšwa ka segare ga sefatanaga sa go moiša sekolong ka Labone. Tirelo e botlhoko ya poloko ya go laelana le morutwana wa dingwaga di le 12 mme se se kgoba marapo le go feta e ntse kgaitsediye yo a boneng setopo sa gagwe mo lefelong la kotsi. Ba lelapa ba santse ba batla dikarabo. Go fitlhela ga jwa letse ga rena dikarabo ke seo nna le ba lelapa ga re ipatlela dikarabo tsa rona re iketsetsa di-investigations tsa rona. But so far re lebeletse gore puso sekolo le the bus company ba tlo bolela rona go etsahetse. Batsadi le bone ba ngoregela thata dipalangwa tseo. Education ba re faila cause go na le batho ba ileng gore ba ne ba tlhokomela bana mo dibeseng no ba sa tlhoba le teng di-contract tsa bone di expirile so go ra gore bana ba rena a ba safe mo dibeseng. Dibese tse di hirilweng ga se delete ke dibese tse tsa kgale tse reng ga o drive o jikela street re kgakaladi a dina di shocks ke dingwe tsa dilo and ha o ira motho re leng a godile mo beseng o laiste bana ba 100 and something it's another problem. Lefapha le lone le tshwaetse ka ga tiragalo eno. Sometimes you find a service provider use one bus, drop off learners and then go into other areas again. And those are the things that are detected by coordinators at all times. They will monitor, and if we find them doing that, we will then probably penalize them as per what we've agreed, with the service provider.
go le jalo pegelo ya dipatlisiso ka ga se se bakileng loso lwa morutwana wa sekolo se se potlana sa Queenswood ga ise e rebolwe. Molemo one motho wa SABC News, Pretoria. Dipapading mohlahli wa Bafana Hugo Bruce o re morago ga dipapadi tše botse tša Afrika Borwa phadišanong ya Africa Cup of Nations ga bjalo šedi e tla lebišwa go dipapadi tša go lwela sekgoba diphadišanong ya sebjana sa lefase sa FIFA ka 2026. Afrika Borwa e tla lebana le Democratic Republic of Congo bošegong bja lehono ka iri ya 10 go phenkgišanetša maemo a boraro tournamenteng ya Afrika. Go sa le bjalo makgaolakgang a AFCON magareng ga Nigeria le beng ga Ivory Coast di tla ntšhana kgang bošegong bja go sasa. Bafana ba šomile gabotse tournamenteng ya AFCON le nyaga morago ga go fihlelela se ka makgaolakgang la mathomo morago ga mengwaga e 20. Afrika Borwa ke bo mamoratwa go fenya naga ya Democratic Republic of Congo ye e tlabe e le papadi ya boseswai magareng ga dinaga tše gomme bafana ba fentše dipapadi tše 5 papadi e nngwe ya fela ka maleka mahlo ka moka a tlo leba dipapading tša go qualifyela dipapadi tša sebjana sa lefase tša 2026 tšeo di thomago ka June kgahlanong le Nigeria. We have to focus to be on the World Cup, so after 23 years we had a semi-final in AFCON. So the next focus will be now be in the World Cup of 26. Maikemišetšo a baraloki ke go fenya medal wa bronze. Yes, we wanted to take it home. Yes, it was a dream for us, and we managed to reach the semi-final, which was a massive step for us as a team, looking at where we're coming from. Go latela thaloko e botse tournamenteng ya Africa Cup of Nations maemo a bafana a tlo kaonafala kudu lenaneong la CAF e šitana le mo lefaseng ka bophara. Sfiso Ramara wa ditaba tša SABC. Bageshu di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgathago tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolela tšona go sasa ka kotara go tšwa go iri ya boselela mo go SABC 2 le DTT go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela. Knowing more about your pension today can make a huge difference to the quality of life.